Gun, daun gun. Wih, si C kadang nyen lemah nih tak kurang. Wah, kia dah dua. Dia boleh je cai, kacamata, meja, sepatu ben, lemet lada kolor cai. Boleh je nak ni jak dah dua nih, kita nyetel kati. Biasa shot foto-foto, mai milu ci, mai. Boleh ngipi cai tepuk prakat foto kan terus kikan seger bapen jenis si foto. Oh, bang ada upload di Facebook. Potongan ini ngomongan Facebook kan Facebook cocok sama dan cikrotok dalam mana katrok cai. Oh, tu apa maksudnya Facebook? Mai gang ale tongos luang lu. Mai. Tuh, kagayan trik-trik ke jani. Besengkaruan apa konde nih dan pesutai bungot nih. Oh, Gun. Udah kau lingi je deh krotok aja ikut sange no. Awake dah stabrak tuh nih nas keleng. Weh. Oh, uleng foto-foto nih lemah nih je dah dua. Nyelap mah foto kan tuh mai sing nawang tuh nih tongos sampi, tongos nak traktor nyelanang mai jelema nih tuh mau foto jelema sing lah kenah tuh. Oh, pengada upload nih kone ya. Kini pejaman nih jani ya, bedek-bedek main upload tuh kan. Kayak tai bisa mau upload jani. Oh, kini pejaman nih jani kesannya tawa-tawa tepuk upload. Asenang dongkang belum bahan tepuk ini cok upload jani. Ada nih binsi eranang tiake wah. Setiap ada nak ngupload foto yuk putih-putih saja nih nah kuletnya. Cara nak Korea, padahal aslinya berkorengan ya. Anda gitu-gitu nak editan kan deh. Palingan bepang dase mah edit fotonya tuh. Ada tepukin aki binsi bungut beluang-luang ngelanang bujuh hang gitu awatnya memfoto kan. Kadang nyelap ancine lo bungotnya malah ketor bujuh hangan memfoto. Banyak cara kades dengke konnya. Tapi kena liu masih nepuk nama foto gitu. Kalau yang saya yang perlu saya bujuh-bujuh hang bungutnya mau foto nak mulu-mulu tidak saya bujah bungut saya ini. Sing ini awake kena ini. Oh, patuh kini bodong nyacat timpal bente. Action. Biasa shot foto-foto. Action. Oh, tu apa maksudnya di Facebook?